الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong panupuno palapis na sa pagkasayulay Dr. Sabut tato gila we tibang ine ne pain yene buwa takitu te yene pente amban me pangadatan yene pagkasayulay manjari tambah-tambahan te si sangiman ituen yene penne pagkasayo pasalan penne fi sabilillah silalan Allah subhanahu wa ta'ala sadi pente amban ye tempat pagkasayo no pente dok yene aasad dilay depende si bahagian ikaduhin pagkasayo dok pagkahite yene tuen manusia atinen usalno tabangno buusno inkaramnon si pagkahino yene ennemle manusia alay manusia aasad kauhin manjari tu si isang iman ituen yene pagkasayo te si alen penne fi sabilillah bang kuingge sa pagbuus te yene altaten atau akan pagkasayute yene tuen tatabanganin amban me lima pasaput makajari panabangno makajari yene tuen usalno si pagkasayuno amban me pente parakala tasaput limele atau akan ambatlay yene pente pagkasayo si alta atau akan pagkasayo si kawase atau akan ilmu atau akan yene ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala tapangurong si kao na supaya sadya pente tabuus no atau akan tausal no si kabayan Allah subhanahu wa ta'ala atau akan si waktu ain maglagi yene si ampat parakala tabet tabi Allah subhanahu wa ta'ala si pamaranan no atau akan si tagmilik no yun pente amanat si kao kaisanin amanat kadwenen subay pente usal no si kabayan Allah subhanahu wa ta'ala imbahagia ni katello tinamba yene pente si panamba wa may kaulaman yene pa inne pagkasayo silalan fi sabilillah atinen tu ne ginis-ginisan lu ne ke pagtabangke pagkasayo ta si pagpatengge madrasa atau akan pagkasayo ta si pagtengge pagtukusin pagdawa paggasto pagbeli-beli ni gasolin atau akan pente ine-ine nilay ko me kalagihan atau akan yene tuen alta subay binuusan na supaya nengge inda awamiyan atau akan pagkasayo te yene may tuen pagbangjaman may dumahelo atau akan bangnya kawaseno yene paghatul sin may lalan pagpatengga sin may kwente basta kemon yene lalan kahapan baka doan sin manusia yene kahinekan kahimpetan kasanyangan kahanunot pente lu yene si keluman deyen kale nangye fi sabilillah atau akan pakaidoan yene tuen manusia mumpat yene tuen sine si atas ine para kala yene makabentel pagpaleng kalengan atau akan palengan yene tuen keluman den na iuen kale nangye dok talangkum talikus ya amban penne fi sabilillah bene me painte hatinin alta pagprais atau akan pangurung-urmatan yene me ituin sambatan me makanak bawin premyo si sinasine me makahapis sin Quran kabilang yen pain me kaulamaanin si me ifta de baha upente di tahun yene ituin 20th century ituin atau akan si generation te ginari we de sampai pain na yene me pagpremyo no atau akan sampai me painte pangurung no jaiza amban me pente misan kanyaan in alta yen dumain sadakan misan kanyaan nen pente amban zakat ginari we me kaulamaan yene ko itu manjari dok pente pagdali den masing-masing ne pente sabut yene surat taubale yene pente wa fi sabilillah pente amban pito menne sabat asnaf yene subay lubus lubang may hatinen latag nuyen yene tuen bang si mazhab sin Syafi atau akan mazhab sin Hanafi makajari ni dambuan man itulay sumagawa
tasabbutu penne wa fi sabilillah. Hatinin ginisan tu in sabilillah. Bang itu en pente yene kaangkat sin Islamin sube pente pagbelli punglu pagbelli sinapang maka sube pente lai usalte intag-intag kailanganin. Bang main mujahidin ten pemian fisabilillah hekkaru sinapang de hekka punglu de sumagawa ga niya lumisan madrasah, ga niya lumisan masjid, ga niya lumisan imam magto pain me kaulamanin tu pain ne pania yene maslahain sube pain ne inangkat nagtabangan kay sube timbang in kemon yene tuen palinga atau akan timbang in kemon yene hajat te sipag agama te muna-muna labi lubat nen pente sipag dunia te subay wete timbang kemon. Dumain bang pente kailangan magpenne sabilillahin pag-support no ni hadya si mag-ihad atau akan pag-support no sadya pagbelire tambal Ruus pente siya magdapa-dapa ni magbangkat-bangkat ni tambal din bang angelin misan pe kinubulok tambal. Sumagawain kanyan sin me pente yene kaumanten raayat ten. Ga niya misan tambal din misan pamilikotal na lay penne kaulamaanin imbab aula pente pegegene magkailangan in me maniain subay pente turul-turul no intag-intag yene makaangkat atau pakaangkat atau kan yene tuen ini yene tuen paka eddo mumpaat atau kan paka eddoan no pakabusan no yene tabang si pagkahino muna muslim atau kan bangsano yen pente me bisara sin kaulamaan atau kan pente si kauman yuen bang payamantin kahalanin niya dukemon luu bang pente me misan miskin-miskinin dok duisap kabeu ne atau akan kemian me mabaya mag-elang-elang pente maggiharin niya bisap sinapang-sinapang dan niya bisap punglu dan niya bisap tambal de sumaga agak niya lu madrasa di alam kaumanien nalabi aula subay tinipun pinagpikiran me barakal di alam kaumanien subay pa inne yene patinggere bang kuinggi kaniya sin madrasahin kaniya yene pente sin guruhin kaniya pente bang kuingge yene kapatanem no katumbuk no yene akida sin islamin lu si me pente makanak bahu ilesutan makanak bahu pente belat mataren yene me pente si dunya itu en subay dahulu tanenten yene itu en pag-agamay bang isa pente jay timbang atau akan misara penten kaulamanin subay jay magpatingge si madrasa bu sintek ken kolono sintek ken satruon pingan dikan sinkao gay misan kyo makausa gay misan natinen tatolo no misan buhok shotgun dalay pente subay sabi magpikil bang kuingge kaniya sinapang tina supaya kita kita gesme we me pente yene bangsa kolono sumagawa bang bisab niya atinen ke me baliskat desab misan pente si dambua lahatan niya dambua yene makana katawakan imam ga misan niya maka memorize sin Fatiha atawakan in Quranin ke mian ga misan niya tahu masane suwe pinagpigilan tinimbang-timbang bangku ingge kanya yene paghafizan atau kan bangku ingge kanya yene painte ituen bangku ingge kanya yene tuen paghapalan sin Quranin atau kan lu pente niya magto atau kan pagpengajian sin Quran menjadi ien pente lingan-lingan sin Islam penne kaulamaan Arabin penne hasal Islamu alal infaqi fi sabilillah ta'ala imalahu min jaza al-azim itu pente yene kaptangan ne kaulamaanin penne ngalingan-lingan ngayu in Islam si mesia yene sabenna te penne yene ten makjellal muslim sabennal makjellal mu'min dumain gella si della sumagawa gellal pente si della dok gellal yene ten si fiil de demikian si kakahinang de yene itu en penne si waktu ke magilnya dilinganan ke pente yene itu en islamin labi luwak nen pente dia kita si bulan Ramadan dinak jauh muus dinak jauh nabang dinak pinania in pagkasayuin yene itu en si pamaranan no si pangadatan no si pangatean no tanem no si laha no si atinen pikiran no tanem no si tolang no sampai tanem no yene itu en si utek no yene me inkemon pangadatan itu en sabab ine penne niya yene tuen tutumbasan sinat dia tinagama we Allah Subhanahu wa taala si mesia yene tuen makahinang yene me pangadatan ko manjari penno kewing baya kuatine ni tuen maknapa kasi alen Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah
Dependo kapag napakan ni kasibaran ko kariman pun kariman manafsi katahinang ko ni demikian pun kariman mal akharin hatinen hinang ko ni tatunay ko ni pagkasayuin dok enne miyene parakala tasaput no yene tampat pangalabuan ko yene ten pagkasayo atau akan napakakun baya isap ko no yene tuwing ngahinang niya misan sa pente yene dikit-dikit atau akan misan sa kemian dasolak dalawang pente baya ku yene tuwing sambatan namin makatunay makatuko yene may parakala tu menjadi penne kalamanin bangkyo penne baya yene tuwing ngahinang yene keman penne silalan natinen fisabilillah si alen fisabilillah le penne tasabuti dumen dambuak parakala fisabilillah magjihad niya atau akan magmadrasa niya suwa kemon yene lalan atau akan tempat yene pakai doan no atinen pahala dokpente si alen karena Allah Subhanahu wa taala kemon ni kalenan fisabilillah kalenan paghinang masjirin fisabilillah kalenan pagdiyer patengge madrasahin fisabilillah kalenan pag napaka si alen Allah Subhanahu wa taala fisabilillah ini karena Allah kalenan yene magbuos kyaw alta atau akan la fisabilillah kalenan fisabilillah yene magpatinggi kyaw maghatol kyaw sinlalan bang niya yene in kawasenon atau akan bang kebaya yene magtuntut ilmu kalenan ni fisabilillah atau akan magdawa lune kisi madrasa kalenan yang kemon niya talangkung si alen ini yene si alen fisabilillah itu pente yene may kaptangan sin kaulamani babang may pendo baya ko ay amban may tasaput no atinen nuku iye pendo baya ko nuku sin pagmadrasahin baya ko pendo nuku sin pag-imamin pagpahapal sin Quranin baya ko pendo nuku yene tuen atinen ituen pagpatingge sin lalan paghatol sin pente supaya jay lumorok pente atau akan hap kauwas pente jit sin may kamuslimanin bangkanian nun jalan kehuatinen kawase atau akan yene pente jah atau akan painno baya ku yene ten mahatian sindambua pung tinay kumian sabab inkau yan atinen makapangaji kyaw na ine pente yene panukute iye atau akan ine sa beddo te sambatan mianuhin yene ten makaurung parakala makaurung jana makaurung kaseban si kawa supaya gebek ka pente yene min pagkasayu no yene pente magbuos sin alta atau akan tatabangan atau akan nikmat Allah Subhanahu wa taala si alen penne fisabilillah desanin penne kaulamanin bangkyo penne baya yene tuen magiltizam atau akan mikit lu si tao yene tuen yene pangadatan pagkasayo si atau akan pagnapaka pagbuos alta si alen penne fisabilillah pinangon penne yene si atas telu parakalain bangkyo baya makaedo pahala ni bangkyo baya itu yang tatap pagkasayo nun siya alin yun lo terus baya jake pente maghali po sa be gipagwa tilawin wings kwenge bang kita magnapaka ko ito si me ito yung magmadrasa tinukot kaya terorista bangkyo pen makasupport pente si me pente magigihad tinukot kaya watin and supportel pagpayami neto na kaya PNP Scott Ranger atau akan dahil manumbong kawin bang dumay natin ang damwa lameno bangsano atau akan niya petime usbano pe niya petime anak mo Wingge pente pag inangle pero tabi sa lakos kan maghali at jakeo. Iyan pente er tabi sain paghali ke sababiwing atinen bakin Islamin khudu hidrakum. Atinen subay kang maghali si kemon atas kemon parakala dok subay ke atinen yene tuen tao dok pente yene tuen pateng. Erwen pente tabi sa kon gene kumagbain pikyo magkapgo atau kan pikyo nutri andrenjel lebo ke sumbalik pente yeme mabinisi sa banoin bagyo katut magjihad inawe nabangan kapakan ke umarin sinumbalik ke adiata bang sabyo kapakan adiata sinumbong ke adian ge kita magdesin na sabot sabab itu pente yene me kasakses sambatan me bahasa atau akan matau maganggalisin kasakses pente sin bangsa kolonosin pinagpit na kita gene kita takaya binono we me sundalo sudah inene don dinak magsundaloin bangsa ate atau akan dinak sa pente magsundaloin magkapgohin atau akan mangamuskitin bangsa ate kemon yan pente tak plano pente sin parinta sumagawa ini sa pente ako pente bang ako paasek si anomian sinumbali sa adihatain nagya kita magkinasawsawag pentan kapeng ko papating at kita bi daya in kemon anulog pamono dusin kita binya time
insa truin misan pekuing gelasana geyon magrida bang ge pente katutsin agamari walan tardang kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatum. Manjari magbalik kita pita ba nesab ge sumumian penne siwing semua nesab magano pege jalan bola rabatan atau pag sumumian ni nabmi kita lenten si melai silahat jika kabasa ayat jihad ke miani alen memikit si si sabko gini kita pente pilile manjari pente pitu kita yene aptelu para kala yene itu enbang kuingge yene pagkasayu atau akan panulak te yene pagkasayu itu en kaisanen penne bangke ubaya yene tap yene pagkasayu non atau akan hinang no yene kahapan pagnapakayan ge bekat yene penne kaisa hinang mo penne at tasabu ko sa subay kayo penne maglomba-lomba yene si pagnapaka si alen fisabilillah yene tasaputte yene pente pagdali tentu yene kaptanan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman an natasaddaq fawafaqa dhalika malan indi faqultu اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله di pente yen hadis dan tinggal ini sepian wada Abu Bakrin bikulli ma indahu faqala ya Abu Bakar ma abqaita li ahlik qala abqaitu lahum Allah wa rasulah qultu la asbiquhu ila syai'in abada. Riwayat itu ini Tirmidzi dan Abu Daud. Demikian ini hadis sahih. Ini pene dambua elle pe Umar bin Khattab yene tuen in kisatu in bangasal-asal pabalik kita sirah hatinen ni nahdasin magbalik ko pene yene si Ghazwat yene tuen Tabuk. Manjari Damuele kemian magkalagian in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si alen pente yene pagpasap lag Islam kalagian yene tuen in alta kalagian yene tuen in support sambatan me makanak bahuin kalagian yene tuku amban me yene raayat atau kan magjelal atau kan amban me muslimin amban pente me sahabatnya ini misara pente in Nabi atau kan yene dambua khalifah ko ene pente Umar bin Khattab ini pente kaptangan Umar bin Khattab in elawitu en penne asal boko tet maglomba yene Abu Bakar bang penne tarak ko elawitu en misan hak penne mintet dengan daku penne misan ne pente pemian mintet dia pente yene tuen pakano pun paka ngandaat ko pente pesianuhin si Abu Bakarin misan sa penne minted de atas ko penne yene tuen magpusin alta ko paglubak na penne inangkot na we ko hatinen yene inalta ko miya antine nga penne we ko o sabuan penne tekta yene altain sa ko penne Umar bin Khattab nawas penne pagbetad ko si daheluhan atau akan harapan yene tuen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si daheluhan ne ine penne bisarane sa kuin ine penne ilepihan no si lumalay o yung Umar bin Khattab penne ya Rasulullah inalta kun penne kemon tinenga we ko niya penne we kulay bang saba matabonen kay me ito en damilyon niya penne damilyon we kulay ilepihan ne ine pente anu hindi noan pente we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagwas penne billahi tekkane sa penne in Abu Bakarin magtanggung sinalta nen magtanggung sinalta ne pente si hal ghazwat iten pagi kasikpitan saya sampai inalenan we de ghazwatul usra na ine penne pagtilaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penne pa si Abu Bakar okay Abu Bakar ine penne yene talep fisikauhin ine ilepian we no ahlinon yene me penne ambanal ta iyo ini pain Abu Bakar painne gak niya painne lepihan ko painne sisiya Hindu yene painne Allah subhanahu wa ta'ala da rasul hatinen pag yene tuen kakesek sinyakinne yene tuen kakesek atau akan kahadje yene tuen bang puingge lepuk sin pagkasayunen na ine misara tu painte Umar bin Khattab bang painne kuya nasal gedet ku painne ngandag basta maglomba-lomba si alen Allah subhanahu wa ta'ala magnapaka asal gene ku pete painne yene unta bangi bunta niyan komplet inelay hatinen dumen baran-baran unta ilay na siya hatinen sanjatanen sambatan anuhin sambatan me yene tuen matau magbisarahin inelay pe
alaihi wasallam, kadwenen nahap me sahabat ni, katellunen nahap me tabiin ni, dokke man ni painte, yene ahal atau akan yene may ahli sin pente sayu ituen pagkasayu ituen pente magsipat siya. Di pente ikaisa bangkyo baya yene tuen, yay tiwas atau akan hatinin in pagkasayu nun. Kemian continue ine pente yene tuen. Para kala hat yariki dumain subay kyo hatinin kalinan sayu kwe natasabot we dibuhi niyan bangkyo maglabo sinata nun dangi budalar mintet delabo wengi budalar mintet delabo kalinan kyo sayu misan kyo ngalabo 10 pila misan kyo ngalabo hatinin itu en 2 pila atau kan 6 pila sumaga si waktu yene maghaja atau kan kalagihan atau akan katawan num dambua pilak numian atau akan 10 pilak numian si waktu labo nu si alen Allah Subhanahu wa taala punan amban me manusia hatinen pakai don di atau ke pameli rekenna atau akan asin-asin mian kalenan ne keu sayu tak basta saja pente ini maghajat tabang numisan sa tabang dibikin na itu en pente fisabilillah alen atasabu ku fil infaq yene dambua yene parkala subay keu magiltisam lu subay keu pente yene itu en ngaput atau akan itu en sambatan namin mikit pente atau akan tanen mo yene pente tukuno pagkasayu nondok yene penne at tasabu ko pilinfak yene magpaglomba pente si pagbuos yene to en napaka atau akan misan sa pente kanyan ng kulang-kulang. Ikadue pente yene to en panukuno penne alinfaku malhaja. Ito pente ikadua yene olom atau akan pulipol panukuno yene pagkasayu yuen. Yene ngalabo keu mus keu alta misan penne maghajat keu lupa ene tasabut koy dinarun penne sabaka alfa dirham sidang buat riwayat niat dirham sidang buat riwayat sumagawa insyahid tuhin penne dan buat penne yene pilak mian bulawan pente dinar neke bulawan adakan dirham sidang buat nen dirham pente bulawan potek nian in pahala nen penne hatinen kalabihan pewek ne yene pahala penne sin dan buat riwayat le dan ibu dirham ia dan buat riwayat le yene tun 100 dirham sumagawa penne ine penne yene makalabi iya pahala ne sobra pe kanen amban pente yene tun dan ibu dirham le atau kan edot dan main 100 dirham le yene penne in adam buat dinar mian gak nia penne yene tun alta ne tunggal du yene tun 2 dirham dan buat dirhamin pameli we ne takakan kakanis dan buain pak napaka we ne si alen Allah Subhanahu wa taala ien penne ta sobra pe atau akan kalabihan pewek ne yene tuen pahala sindang ibu dirhami indang ibu sabiene dinar ne atau akan dirham nian we sa pente pahala nen kulang-kulang sabab niya yan magnapaka pente tugbo penne pitaka yene dang ibu niya pe itu niya yan magnapaka milyoner tangan hat jelebuk nen tamanan bang ngalabo pente yene $20,000 atau akan $2,000 atau akan $2,000 yene sambatan me Masrin atau akan bang me pente itu anuhin Syriahin pente pounds atau akan sterling bang me Londonin menjadi pente ngalabo yan $2,000 sa pa dollar mian busi si alta ni kemen dumen $2,000 pe pente bilyonan dollar di alam me tugo pitaka bang pagtimbang no in alta niyan pamilya peme da kakanan dero si restoran pente 5 star atau akan da kakanan dero kay niyan da beliando re sapatos dero kay niyan $2,000 do da buat pilak atau akan 10 pilak niya ninahin maglalabas ya niya pente pamilya sa di erote tinenga we na 10 pilakin pamilya kakakan ni 10 pilakin pente ke don niya when time peme taurungan kay niya ni tuen ini be gana atau akan kene sambatan anuin katabligan na pangurong pente ini nayen lebuk na pente kan kaysa katasabut da kita magduwe misan kulang cuma da kita magleman-leman misan kulang sabab pente be na tasabut hadis lain niya iwen dambuat penne dambuat dudina pemen kalabihan pe yene hatinen yene dangin puninan lain menjadi si Bisarale dahil sa pente saktan may adayan maglalabo altain pente kulang do pahala nin. Cuma penne dambuan may amban talilan may penne ulama adakala penne yene dangi budiramian ang kantawot labo ni penne pasalan ito en pag-apu ne pagpakite-kite ne pagpakali-kali ne adawakan ito en
atawakan ito en pente kwe mian yene tangi budirham mian atinen kwe me labuan ngat jaleman ka pente lai lepa sinanuhin in ikhlas penne ano asal te kalando kapetinin kalando katinongnen lai en penne kaulaman sindoy ang kan pente balik pin bisaralay dasa saktan nga dayahanin sa pente yene magnapaka sumaga importante ito yene pente pangurungte atau akan yene ten pananente sampai siya miskin sampai siya alam malamma atinen yene makapagnapaka makapaglabo yene alta pente siya alin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya tayo men mag-infak kayo misan kaniyan nun maghajat sinapakamihan sambatanan ni iyero gad iyero sumaga niya pelay bahagi-bahagi pente yene ituin bahagi pente sin kagu yene kumagsabot guring mo penne malitiks niya bamiyan bahagi pente si alin Allah subhanahu wa ta'ala misan diki-diki bahagi pente yan amban gati-gati na miyan misan diki-diki pente panabang ni panukuna yan may pagdawa ni pagmadrasa ang kanyan pente yan tasapot kaituin kasupaya pente misan hinang-hinangin ni sambatan may matusi siriyan part-time Tuma misan pe part-time pe may masi-masi pe kita kalupa yan atinin akhiratin kita kalupa yan alin Allah subhanahu wa ta'ala dumain pente misan part-time pe may inano nagyayan pente pagpaurong yan ito yung gana. Na ini pente yan ito yung pagdalil tentu. Kasapot ya Allah subhanahu wa ta'ala si surat At-Taubah si ayat 70 si amina pa ini. Alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Din asal-asal sabab nuzul sinayat tu pasalansin me munafik atau kan me pente alam malam iman nenus dai niya pagkadayane. Ngayon lama zin niya pene kay may usa-usahan niyan ben yan mayam-mayam ko sa badyanas suwas niya pandigan-digan ko binisabisahan atau kan kinirat-kirat kay men kirat-kiratan kay may udyo-udyo atau kan inanduk-andukan so niya live yatin ang tinarget si biing niyan pente kay may kalena ni delamas atau kan kay may uju-uju ituin demon kay may niya pang uju-uju nulay kalena ni lamas demikian pa natanabus bil alqab demikian isa kay may pangusak-ngusak niya atau kan bisaran ini be aliasan noahin dok alias kay miyan ini be malemit niyan be maka usah-usah pangatian maka sakstan menjadi pito kita penne alladina yalmizuna al-mutawwi'in yene me penna siya yene mandik ngusa-ngusa tau kan diawaan yene pente yene me mag-donate sambatan anuin atau kan manuko yene para kalali minal mu'minin amban me pente mu'minatinan sa benal mu'min fis sadaqat yene pente si sadaqat itu paglabo yene alta pagbuos alta silalan Allah subhanahu wa ta'ala yan pente diniawa diwan pepe sabab penne yene kesa nen miskin ya bus bang nuport ke mian adayahan labi-labinen ke me magpakita-kitahin binasa bahasa karutan dirham atau kan dinar usin me miskin asal magtanem-tanem atau kan maglait-lait do sa patusin ke me biek kayo do dirham musian diniawa-diawanin manjari pito kita anu lain yan pente inujuju se Sugain kakatohan de yan ino jojo de napakanin yan iya ti malangkewin bene pente pagdalil sa hadith na walladina la yajiduna illa juhdahum dok siya me penne yene gay hatinin makaswa tepet yene pende yene hatinin luk-luk den bang may jamanan te usaha amban labas paglabasan usaha amban iya amban pagsahan goma pagbunutan lahing us misan pe magbubunot lahing masi-masi sa sakwe me yan ito yung pagnapakanin si alin Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi ni Pahit Pente yan yung mag-support yan Pente men la yajiduna illa juhdahum sambatanan ko may iya jedo kaswa yero sambatanan sakto-sakto wete payaskharuna minhum atinin pipe may dinyawa-diyawaan dia tawakan inutudyo sakhirallahu minhum walahum adhabun alim yan Pente to buayat to magbalik si Mesiya yan yung munafik yan ay magnapaka magpakita-kita us magkapenno pa yung pangatian ng magnipak jay yung alabos indambua dinar na katawakan dirham bangga na takite atau akan makakita atau akan makasaksi kasupaya tapuji na yan pente si Allah kiamat falau mazhabun alima sa tantu-tantu ni sadya yan ay azab atau akan siksa panagamas yan asal kalando kapitdes na kalando kapitdikan
Ikatello pente yene tanem no supaya kyo gay pente bek kataman pag napakaituen. Suwebetad no ye sulat no silendo no yene ituen. Angan-angan atawakan ngangot kyo. Baya kyo mag-angot yene pahala man Allah subhanahu wa ta'ala hin. Yene inangot non pinuong non yene tutumbasan naman Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatelun penne ar-raghbatu fit thawab. Penne kalamanin penne insabennal penne yene muslimin yunfiqu malahu fi sabilillah raghbatan fis thawab atau akan raghbatan thawab. Baindama tasaddaqa Abu Dahdah bi hadiqatihi fi sabilillah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam min 'azqin raddah ya bid-dahdahi fil jannah qala mirara. In kisah pente hadis itu yang riwayat Tabarani. Dan buat Allah pemian indamwa sahabat men ilalelan we di Abu Dahdah. In Abu Dahdah mian kweta kita we ne kahalan sin me muslimin kwe men kwe lama-lama pente kulang-kulang ingastuhin tek ka pente yene tuen kasip kitanin. In Abu Dahdah mian niya hatinen astana ne yene penna we hulma. Penna kwe mian yene we alta kalando kaluhanin. Pagpa pinili si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinili we ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, upain ni ya Rasulullah. Niya pain na yene astana ko pain ne penna we hulma si Madina penti tuen. Penna we hulma kalan ne kamamis nen kalando pain na yene tuen kalanab sin buat nen dok pain ne dialen ne magsellu pain ne bohen. Boy kalando hagut kalando pain ne. Ine pain ne ya Rasulullah. Bang pain ne pasandaan ko sambatan ne jamante ko ituin pain ne atawakan yene ten betad ko pain ne si Allah subhanahu wa ta'ala gantian ha si ako pain ne si surga ine pain ne me pahala ne na pain nabiin pain te ko mian ni sati niya ne bisara niya ne kapdan ke men pakorum siyain na ine pain te bisara si Abu Dahdah niyan okay pain ne ya Rasulullah naksi keo pain ne dok pasaksi uning sahabat men in pain ne astana kumian penna we hulma lari pain ne yen dan ibu pon penna we buat dok pain ne kaselu yang buhain lain yene pain ne fakar ko atainen pe me jamante ku itu pe me sinanda sanda ko pain ne si Allah subhanahu wa ta'ala edo ko pain ne lai si surga yene pahala ne. Na ini bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi inangut nin pahala sin pagnabaka si alin Allah subhanahu wa ta'ala dok in hulma mian astana mian inusal si kemon lalan kabayan Allah subhanahu wa ta'ala tawakan si kemon lalan Allah subhanahu wa ta'ala pakaangkat sin agama pakaangkat pakatabang sin kemon raayat ine pene kam min izkin raddah biasa japain na yena sambatan langlay si kita pungutan atawakan yene tuen ine belahing lo daugan bang may palahite silahingin suka itu to daugan sinhulma atinen may dampungut ni madjitamanan le atawakan bang may lahingin daugan ni bang pente biasa ja penne yene daugan atawakan pungutan penne sinhulma penno penne tamanan asal yene makasepak sin pangenen jalem surga sinat dia penne we ne si penne dambua si Abi Dahdah niyan si penne Abi Dahdah dia saja penne hulma dalam surga lain inagama sinadya wa Allah subhanahu wa ta'ala fi Abi Dahdah kalando penne kawanen kalando penne yene tuen kahapnen kamamisnen magsellu do sa yene penne bohain dalam surga lain inagama penne pasine yene ganti yene pagnapaka alta astana Abu Dahdah si dunya ituin. Nayen pain paglubak ni kwenian kabisaran ng nabihin riwayat ibn Imam Ahmad at-Tabarani pauba si Abu Dahdah miyan parilem ulma ni dok inanak nin dok yene andanin yene pa sa indong lai silambong sinulma dok may kakayuhan malailay dok niya yene dambuang ban may anak ni ngeto atawakan nimok yene buat sinulma miyan dok songe ni kinakan paglubak na kamiyan pasi ka Abu Dahdah makilangan okay upain ni Ummu Dahdah ina si Dahdah hatinen andanen kampain ni may anak ko da kampain ni hatinen pasaindong nilo dami kang maglambong-lambo palambong hatinen itiyan ina rin pasaindong si may pente yene lambong sinulma iyon da pain ni nakanak pain ni mamangan men da pain ni kakanon oto dumay ni pain ni inulma itiyan si Giden pain ano ni andanen way pain ni yin tabelali ni ya pain na sinanda pain newe ko na hulma nito na tawakan astanin din
penne si Allah subhanahu wa ta'ala. Lain kita penne pasendung-sendung dalam surga, yene penne baik penne, yene sin astana tapi si dunia lain kita penne, yene pahala ne, yene tinaga masih kita dalam surga. Ina sambung sinandanen, gaya magpain penne, gaya tinibag dak sinelas, gaya atinen ilepak, gaya atinen tinumbi-tumbi tinolok-tolok domain hadya dak tambola, suwa bang makajari pe kapalubetisin panolok pesin ella bang zaman dendete kekwedan ibu-ibu sak tabia, gaya kinuen andanen. So ini sambung sinandanen. Ine pe barakat penne yene Allah taala insikau penne yene pagsanda nuyuen. Bang may ni sa penne kita bitai pasaindungne lain kita bisilambung yene hatinen pamait panung basa Allah subhanahu wa taala sikau yene budahda. Dak inetta ne pente yene anak men kemon sampai yene hulma timuk nemen inetta dewe ne magbalik. Sabab penne domain nen si kita bi penne sudah si Allah subhanahu wa taala ne penne lai sa itu tapi yene pahala ne. Hatinen tuin ragba pangangot no katawakan kabaya no pamuhong no yene pahala pa inne sin pagsadakain. Heka pente in hadis dan tu sudah membuat kita ngito yene riwayat sin Ahmad. Niyan pente yene tuin bangkuinggi kalapia sin pagkasayu misan do pente alta ine misan nakiheka kulang do pente safety asal Allah subhanahu wa taala in si dunya pe je pente lepas na in kemon yene kakahinang pente kakainang mahapin. Dabang pente sa kita pitrap yene itu yang tapusu te pente si marut tamasuk. Si waktu kau penne yene ngantanan atau akan nenggihan ne penne atau akan bangibaratur ngekepan ne ngantan ne siluwit yene pagkasayo ituen siluwit pag napakai ituen yene penne yene pangurung Allah subhanahu wa ta'ala kau si dunia inurungan kau dok telu buah tapusu mo taketo no tupe si dunia labi-labinin bang lain ke si akhirat. Kaysa nen yene penne al-maghfirah wa thawab al-azim yene keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mua yene hatinen tinanem no atau kan yene alta no binus lumian mua yedok ini keampunan. Yen pente yene hormatan atau kan buat sing kakainang noy yene mua ye keampunan namban Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yene pente hormatan doktung basa Allah subhanahu wa ta'ala. Sahat-jahat itong mas bangi penta hinang no, ye en pente, ye ne tapusuk nun, ye en tahasil nun, si waktu ke pente mole ne hablahat no, atau akan papubulan no, ye ne pente lahat kakdal gana nilai kamatay ne. Na ye ne pente pagdalite matuhin, peke pen no, ke wings, kampu na nurungan papudali latinen amban buat na ituen. Katariwayat wa Imam Hakim si Mustadrak, yene penne tekka penne dambua ellaw in Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dambua ya sahabat kapsal sin khalifah pente sin Nabi Muhammad khalifah sin Rashida ikatellu tekka penne in pina kadayahan ne yene tuen sahabat si zaman ne yene Utsman bin Affan yan dambua ambon pinakadaya bastar si bangsa Arab si zaman ne demikian sahabat ya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok ayuan ne penne Imam Hakim penne si Mustadrak ne si hadis ituen tasabut ituen penne ja Utsman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arfi dinar dirhamin hina jahaza jaisil usra فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. Penne tasabut yene pagdalil yene pente paglomba-lomba si Umar bin Khattab dok magsadaka atau akan ngalabaw do sa binusman yene pente dangibunta lay dok ngurong pene dangibo yene ten pene dirham yene pente yene pen kaptangan atau akan sabda atau akan bisara yene panampang atau akan yene ten pamalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in puaswa ni tinuan in Utsman bang main pinagparakat inalta ni demikian Umar at Abu Bakar. Ine pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal gaine ted penne hatine ne tuen makamudarat yene penne pisi Utsman misan pe ine bala patek ke maksudne misan pe ine hatine ne tuen testing yene me penne si kakahinang ne lewit wento hatinen si waktu ye magnapaka asal tantu ne sa jeng kampunan Allah subhanahu wa taala ininampuni pasabab memang sadakalay in kemon bala song patek ka wasalan pag napakalay tinulak wa Allah subhanahu wa ta'ala kasabot si sadya hadis pene idsaw pene
amwajal balay bitwai wa tadaru dak niya penne hasin amwalakum bisadaqah tanan sin hadis manjari pitut bang kau painne baya tulak atau kan inalta nun pe nian yene kabir tabiran we no dok painte yene tuen sin tabiran we no supaya geye makmudarat geye lepas geye painte ke nian atinen ituen tune atau kan lanya pamban kau birangon painne dok birang pagnabaka si lalan Allah Subhanahu wa taala angkan ne painne tu madar Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm gaine te painne tawa we mudarat in alta sin Usman demikian pamaranan sin Usmanin painne puas painne yene pakahinang ne kakahinang si Allah witwen tuhatinen pagsadakane pagnapakane pagkasayu ne yene painte silalan Allah Subhanahu wa taala ikadue painte yene tabwa no yene painne mudha'afatul ajr pagtamba manamba pagbangkat binangkat we Allah Subhanahu wa taala in kemon yene pahala lain ben tasabut si kita telunsangin ne palabe atau kan lensangin ne si waktu ke pemian ngalabo sinalta nun atinen dambuat pilak kesanin pagbarakat Allah Subhanahu wa taala gantian ne kau sampu pilak atau kan sama limya itu at bang pente multiply ke 700 Allah yudhaifu liman yasha demikian in pahala ne demikian pagtambah manambah pagtambak manambak sa buhay Allah Subhanahu wa taala sidaw pinagbarakat niya tayo ngalabo ke painu pahala sin 10 pila kitin pente betante 10 yene hasanat dabang Allah Subhanahu wa taala in pagbarakat nene talabeno ni amban lawe atinen yene nafaka fi sabilillah pagkasayo silalan Allah Subhanahu wa taala dok tulak no ini dok ikhlas pente dok niat hatin ni sa tambahante niat yene lintad lano tinoong na tanto-tanto na sadya sampayin pala numian pagtambak manambak bisa Allah Subhanahu wa taala demikian pente ini pagdalil tentu yene tasabut pente si surat Al-Baqarah si ayat 260 pambuah pente masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah inupamahan pente yene me siye ngalabo magnapaka inata din silalan Allah Subhanahu wa taala kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim kwe painne upamahan painne yene tuen bigi dambua bigi o painne bigi mian tatanem yene tuen si 10 irasan yene hatinen nomo atau akan mag-anak inanak yene painne si 10 irasan atau akan 10 painne yene sumbulay tuen ke me irasan be irasan sing kamunti kayo atau akan lainnya atau akan bang me magtanim lo ke me ine be danumian ke me square meter yen le boundary na pe me kuyen le atau akan bang me betad no atinen ke me sapan tuntung mian atau akan kawan mian us jalen ne tinanem kemon ne NPT da sumbulay manja pito kitihap ano lay ayat lay painne upamahan painne yene tuen tatane min dambua bigimian atinen dambua sadakka numian magpahala ye kwedu ye tatanem yene si 10 irasan us mag-anak inanak magpangi pinangi demikian painne si dambua painne irasan lay atau akan boundary niyan kwe painne rusabye no mo rusabye painne kwedu kahantang upamahan tatanem atau akan katibagan we no dok painne yene dahat bigi usian painte pege pinagbarakat demikian pinagtambak manambak ya Allah Subhanahu wa taala kaysa pahala nen kadua painte ganti nen tu pe si dunya wallahu yudhaifu liman yasha dok asal pagtambak manambak Allah Subhanahu wa taala si kabayaan nen atinen depende si niat mo bangin niat nun kalando kalintab nen katinong nen natanto-tanto ne sadya in pahala no yun Allahu wahdahu tunggal Allah Subhanahu wa taala makatao yene paintin pahalanin sabab gene taabot we zero gene taabot kinalculator sambatan may makanagtawin kao painte tunggal Allah Subhanahu wa taala yene makatao siya yen painte wallahu wasi'un alim dak paine inwasi'un alim to painte yene may rahmat nen dak sangat makatao lay wasi'un bi rahmatihi wasi'un bi rizqihi painte luwa ye si keman parakala luwa painte rezeki nen kalando kaluha kalando kahat kalaptiya ka gine atau akan in pente yene ten barakat nen kalando gana pente yene ten kamanan ne maka jadi meaning kemon dok alim en pente sangat makatao ikatello puso yene ten atau akan buat hasil mo
yene penne dukhulul jannah. Penne tabalik tabi dibuhi lay yene penne paasik ya Allah Subhanahu wa taala yene penne surga ne sabab pente amban me tutungbasan demikian yene sinadia si kau ganti yene pente tina taneman ne atau akan pagdaya lain di surga lain. Nene pente pagdalil tentu riwayat wa Imam Ahmad yene tuen pente si musnad ne. Sumagawain hadis itu misan pente riwayat si Imam Ahmad niya pente pagkhilafan sin ulamain. Pasalan sin yene tuen hasin hadis tu matan nen demikian yene pente sanad nen. Basa niya ko me taif ne. Sai ilme pente kay sinduan ka ulaman pinasampay yo dia hadis hasan. Mga in kasinduan sa pente ulaman pinasampay yo dia tetep hadis pente dhaif. Yo balu pente fi fadail al amal. Yene pangurung nugana pente atau akan kaset si Messi makakalay. Itu suwa payaman te ko hadisin bang ini. Yene kita pilih pente sahane bang may pente pabalik dia film hadis atau akan jarh o ta'dil bang pente si me. Yene itu en magpayaman kita sin sanad men. Atau akan bang tahrij ng pente. Penne qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatin ng Aisyah radhiyallahu anha. Penne qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qad ra'aytu Abdurrahman ibn Auf yadkhulul jannah habwan. فلما علم عبد الرحمن رضي الله عنه بما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها قالت لئن استطعت أن ندخلها قائما فجعل العير الإبل بأحمالها في سبيل الله وكان عددها 700 بعير خاف أن تكون سبب دخول الجنة habwan. Itu pente ko initen bakas takisate. Yene ten penne Abdurrahman ibn Auf mian penne misara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takite ko penne paasik in Abdurrahman ibn Auf parilam surga penne yene ten habwan atinin penne maglelenian atau akan bang makan natin bo penne ngura-ngura. Paglubak ni kemian paglubak ni pente kemian yene ten takale we Abdurrahman ibn Auf we penne kuyene penne okay ina kami Sayyidah Aisyah. Sabab penne hao penne yene pagdayanun atau akan sabab penne yene unta tekka bisnis no yen tu dan buat riwayatin bakas we tetasabut bang piasangin men dang ibu unta suatu riwayat yene sin Imam Ahmad itu hatu si unta. Dok pente lain in kemon ginisan sin altain ginisan sin bisnisin dia tak pente pukut unta mian si tuan men. Lainnya pente yene bisara pente Abdurrahman ibn Auf kuinge penne okay o penne Aisyah. Kasek ko penne parilan surga indumain ko penne yene magpura-pura miyan atau akan maglele. Sumaga penne yene paugas ko bang ibaratat na masuk parilan surga miyan nasalpe lakisine ko pili padialem. Bangkyo penne baya atinin ipenne takale kundo. Lainnya pente yene tuen bisara Abdurrahmanin kemon penne noon tapat bisnis kumiyan. Ushidu kumpenne atinin naksika yene pagsadakka ko penne si kemon yene Fuqaraul Madinah. Ipente riwayat itu sin Ahmad bin Hanbal si musnadnya. Nas ine wayan pagsadakka tawakan binuse nen kemon me alta atinen bang zaman te kuten main milyon inintungin suka bilyon. Pasalan kataleo na at pasik parelem sulga yene ten magkapang-kapang ni atau akan maglelelela atau akan bang may makanakin bopen ng ngurak-ngurak magpura-pura niyan ni en penne yene tuen katalewan nen bang ipasik parin surga kawa pente yene banggita pag napakani ta usal ne yene mi alta niya yen pente yene tuen buay katello pasik no yene pasik ke Allah Subhanahu wa taala yene tuen surga ne pasik ke Allah Subhanahu wa taala yene tuen karidaan ne kampunan ne demikian kau ne yen bangien pente tahinang no atau akan tatunay no tanto ne sadya sambatan ano 100% ga ne pente niya pagturuhan bang taima do sa Allah Subhanahu wa taala pente taban bang taima do Allah Subhanahu wa taala dokta tuhut no yene tuen undang-undangan atau akan syarat yene tuen aturan yene tuen pente pag yene pagkasayuin dok pente tasabutin pagkasayuin sa dakaswete tabis sara tapag tingko-tingkoan tapag imun-imunan yene tuen bangko ingge yene ka ikhlas de si Allah Subhanahu wa taala dok dia we tetapekang bang pie tingko pente tingko ni kain nempito yene pente tekangan atau akan tingkoan palihalan
yene pagkasayo pag napakano si alen Allah subhanahu wa ta'ala sabab yene sintuanten yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dok ya kita tumawa yene penne si bulan Ramadan yene penne bulan pagbubuhos atau akan yene pagkasayo sin mukmin labi luwa nen pente tu si bulan Ramadan itu yang pinagbarakat kay sanin pahalain kadua yang pinagbarakat pinagtamba manamba in rezeki sin mukminin si waktu umabot tu pente yene si bulan Ramadan nyo na yene ko pente kapag pataha bang may nisab tainang tebi the plus ni 25 pente palihalan sin pagkasayo atau akan karamin bang manisab pente bi kaedo kita bi kaisanen pengajian atau demikian tahinang tebi tatunay tebi misan sa dikit-dikit labi loba nanti kita bi sebulan Ramadan demikian pente kaedo kita bi yene pahala pagtingko-tingko atau akan pag imon supaya kita bi makakali yene sara Allah subhanahu wa ta'ala kaisa kaduenen makaedo yene tuen pengajian na tantu-tantu ni aja insyaallah ta'ala bang manisa bituen tahinang tabi dok pinamura rusab we tabi yene tuen pinamura rusab pinalampung pinamamis we Allah subhanahu wa ta'ala sikite bin kemon yene kakahinang pakai doan tabi yene tuen pahala si Allah subhanahu wa ta'ala pakai doan tebi, pakai tipunan tebi, pakai pagbangkat, mamangkat yene impahala tebi, si dunia labi-labinin tahasil tebi, si waktu kita bi mole yene hapitin hadarat atau akan yene pakubulan, taplahat yene pente kakkal, jika nia pagsusunte, jika nia pente yene tien pagduerwete, sawat takitete si waktu ne bedut malakal mautinin kailunten, yene takite no magsahaya amban padalam kubulan no kakite tahamot pagwa bilain na hamot yene te hamot sin surga hamot pente kalingkat yene sin pakubulan dumain pente pagbekat sa jasin nyawaten mi waliyadu billah yene takite ten bihumbu atau akan tahamot sin dambua yene me amban ne pente kite bibangtek kanin ajalin bang manisab kita hamot te bihumbu sin narka genam pang kita bihin sawing alikit kita bi geng nampang kita bin yene tuen yene malaikat sin azat sambatan anu indak malsu nene asal dak lalubak nene supaya kita bigay niarit gay nilahap yene matakale kemon pinapanjari accepted sambatan anuin yeru me pente yene tuen yene pente manusia dak din nei pente yeru pe tapa murungku kami sangan manituen dak maaf ibu-ibu maaf pente sitam bangnya lai gak magtawa na tanto-tanto na sadya yan amban ka jahilku kaduenen penta amban ka kulang sinilmo ko dok amban yan pente yene sasat sin syaitan atau akan pente yene tuen kakisik kung alatahi ang pente niya sablay kay meta nisem atau akan tahakan puro nabang kamabaya na ima nita imaon di si pente lalamhat dok bangkang bibaya di sa pente na ima nega di sa pente niya lai kasane kepente kalau na sa jayan taufi kaman Allah subhanahu wa ta'ala dua kita bibang nagbarakat yen talep sin Ramadanin ketek kita bipente si idil adha sin puasa yo in kita bimian dana na pagsusunan tabi bisan kita bikumo si Ramadan kahinan kita biyene amal hekta demikian pente kahinang tabi kemon yene labean pakai doan tabi pahala pakai doan tabi luto pente kaparin pakulukulan tabi terkena itu yang magbalik ko wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh